Iran le US ram zarni song ka cholong kim tlang nak an nei mi hi a hlo tlingai ngai thei kai mo tu mana an thun lo khet thrau zau chu se kho ka cholnak an nei dok ding ti thu thang a ziaw mana leitlun jinan man chu atladut di se kho matoni biakok nak ngai nei le phai hai sela chu jiang thlukin leitlun ranga thading asinan an hlo thlin mel lo a phena jiang thu pol so thu po an hlo thlin theilo nak ding san ti pol kan mu le kan thei ban tok ten thu thang vek selawin tau mun ti thu phong vekin kan run hloma ding US Israel le Iran te boinak long selawi leitlun pompi kan tor ronga za te in an lam kan hoi thu mit mo khi Middle East akin an futhu Donald Trump din mun lami zawa chun hlotlin nak tumpi ti thei khatlama Iran lami si zaw asi le leitluni a control thaida lo mi le zung pom official mi thei pit nak ro ri sia adu to ke lak thei lo mi Hormuz Tipirek chu ar ngong rekin rek tar thei leitlun pompi kan tar ta hak thlu chu si hi ka cholong kim tlang nak kan nei ding anti sin Iranin Hormuz Tipirek a ong ding antinan kanak lung oi hlewlawi tibur mom thul man a ong ngai lo Israelin le US le Iran te karlak thu si khai ka chol thu chu kani thon jang man pe par lo ti Lebanoni Hezbollah pol arak thum thui thau Saudi Arabia rami jinan pipe pol khal ka puak antong tuitum Iran mi zia I thalau zet mi chu Israel le USE antar ket thading anrun mui ba thainak ding muni arwa nak anrami mun poimo pola ami pi pol mi pi wang tlang ro ri riam kai lo pol kha aburin a umter civilian pol ral pho a mang kan ti thai rem dai nak matoni rel tlang thainak dinga zarni song ka cholnak antimi khalhi a hlo tlin le ziang ngayan al ding hi azum ngut law si US President Donald Trump khan Iran hin thuphut le ziang pu mo man nei lon aral thom thlak thlu se tia arak nor thawi tu eneta bi ka chun thuphut khau zet thukham pakha tu ki khau thu hlei nga phut Iranin le khuyi thlun lam anak ti ziar lo thu khau zet thu kha anak phut kir velam khai khatlam in nan thin nam da yo tonu hiti chun leitlun pi kan boi thlu ngai ding tin Pakistan in ankar laki ton ato asak zara zarni song ka chol photi chuisi an thubur ve mi pari rel tlangin khwaraya dai mi rem dai nak asilaw le ka chol nak rel tlang thaiding nan US Vice President JD Vance hitinarak tong swak hi ka chol nak kan timi wal so hi choe fregal truce ati angam zet mi akiak ol zet mi vun tong hlekli I koi thei mi thila si ati ti du mi chu khatlam sangin malte kan nek aselo le kan pa bal pang sia chun a hlan vek thau akel le bori ka ok thau atlung ning ati du nak si athuram chun ka chol that chu vek an bang nan atak ram ngai chun ka cholung kim tlang nak kan nei ding ti an phuani si reilo te na jikar sungte Israel rami Tel Aviv khopia Iranin ballistic missile atoma borin tawro surina surter Israel ramachun ralrin pek nak siren on athang chu chaw ngal chu rem dai nak du ngai kan ti thaiding mo zian dong than chan lo le zian phom chan nok sawin tha an khol si lo le thopi an la lok men so ti thu su ding om tak chu si thil boi thak zet pakhata lai US le Iranin ka chol lungkim tlang nak zarni song an nei photi asile Israel le Lebanon te hi an ka chol lungkim tlang nakin a huap lauti hi US le Iran karlaka an ruwa danan pom dan asilaw le an sim fiang du dan adang lamochi an ramni karlaki ton to tu Pakistan rami an Prime Minister chun hi ka chol lungkim tlang nakin Lebanon khal huapa sitia official zung pomin aphuang putramin adu lam lau khachu amai mu dan mena si ati Iran le US karlaki rel rem nak kan nei ding mi hin hi Lebanon thulai awa huap lo hi chu thurkhan pa hrim asitia arel dai Israel chu kut rang tia aka khalin jia man tong du lo Lebanon khopi Beirut chu nasatukin phom chi ngal hote ral khang pol thua se tuitumi Hezbollah pol thua se Lebanoni Hezbollah pol bu khwarnak si ka phom atinan lau thai lavin atak rama chun nu nawle naw hak tiang in an thire raw Israel hin Dahia doctrine anti totolik petlu ralrel na khi afe pi dan khrim asi
Muslim ram polikul mi khi Arab chingnia rol laki ram fate takte ranga chun adam kho swa nak dingi athil ti tul mi asivekin khatlam la Muslim pol hrim hi an lokhu an mai tom le an korfol liam thon ral kap le kap lo khi thaidan an harzet mi pi nak munisi anun ka theutika chu Israel rem chang a line azau ti lo at chan chin thuat thu theu semai chui Israel malak nak le tu akhrim rima US in Iran anoi nak pol hi zau re ro sala tol sung mi asilo le mi pi wang tlang men tong in sizung ti vek le nu naw hak chan chin an nuai ring ni tlak nak lam media pol chu na set an tun tlat a hliau zong nan ngan du riai lo kan ram Rohingya pol mo uite den nga pangvek an tuang le an najim te thot ther thon deng nga khalsela an ken bai beset tuk hlor tokin an beleu chem chaw chu leitluni Muslim zatlang polin leitlun media people a hel he anak tlang au pi ve media hi chu amang tangkai thiam tu ranga chun thilawati thei ngai tak em kan thua khan bakir le sala US le Iran chu zarni rang alang te ka chol rel rem nak an nei tak nan Iranin akut ke bi ka semi Hezbollah pol Lebanoni vel rerau an tong chu kutsin azau men thailam lam jiklau ti cho fiang khatlamin double standards anti mai ni nei mi le lama ordum le lama or sen policy an fe pit ve an ma ram ni lo le ram thum rong boy men chu sisela chu leitlun hitluk in hmar loading nan kai pai share lawa tirak thiar fi hli mok a thei riai lo zati le leitluni zinan asilo le ti al thei asilo le tharam ti tong fang ka man theu mi hi energy ka ti do ayasi energy ti sunga chun tuiti al thei zinan ti vek pol nim thlata electricity ti vek pol gas ti vek pol rol swan na ki man thei mai eng pek na ki man thei che jung le khol pol fe ter thei na ki man thei thil mo hi a huap thua si mol in liam san zau tu nuclear scientist ropi Dr. Khup za thang yarak man mi tong fang si kan run som nung vi vaudinga hi tong fang hi ka ha hiau zet chui tharam polit nok chu hi boinak hin atham ban tlat asi leitlun ti al thei mun thum theni mun khat deuh tho phurnak angong arak rek tar thei chutia rek tar ti ki arak pumpel nak zin fate pakhat asimi Saudi Arabia ram ni soi sini tlak lami zeni anto mi zinan pipe pi chu nandu takmoti Iranin apua darbet koltong vun sang tan ama along zi kain thei USA le nitlak rampol invan tok nik fangu kalau rek tar ke nan chem sikau timi sumdon ralrel nak rem chang zeta amang Iran hin akhat lam rali Oman ram thokin tiamo ruali hi Hormuz Tipirek zoni tial theile thilri phurlong people siarak laki sumto naki man antum timi thuleng waga swak Rowling copy USL tai MM2 China le Russia ranga chun e ho sikau Iranin Hormuz tikel ki a control thei panga chun petrodollar system timi leitluni ti al thei leinak ta fung bika US dollar an man theu mi kha atlu serwe raw thangning tinaka si chumi du z2 laka chun India khal he telding ram nen remolo teng uile me vek kan timi India le China khal hi US dollar atluk set theinak ding ranga chun BRICS timi polkoma anton tlang si BRICS timi si kha China si ai kha India si khi tipiral hlarali si nar hirun kai tu pol thanga chun atizianan alaka hlo thlopa ka thidon tirak tar ta hak ram pol chu Tipikel ram pol laki USC alliance UAE Kuwait Bahrain kata ti polan si tuituma kan thei thlu cheudingi Iranin amma chem thlu hai Middle East ram cheu rulin rul ke amu ti bangin an nok nem nak an sa huat nak a thei tuk tipikap thluani pol khal si sela nelron laili ram pol khal wa sela inding ti dai thiang le nim thlata electricity hi an sa huat nak biga city hi Iran hin athei fiang em mai si va no pek mi vek ngal reu khi nelron phul ram polakin nim thlata ana zikar simo nikhat ni simo neilo hai sela jengtin so annun kho so ading kandung kan thu thangi kan rel zau vek khan antidai thiang thornak mun people Iranin abom par thu panga chun niziat ngai o loading hliran si thau chui sahuat tumpi pani chu USA alliance khi Tipikel rampol kin an kol thu
US in khiram polakin aral thoma sek kan titaknan US ham thatnak ding hlira si Iran thon thungai thlakin buai ngai hasala niziat thajiat o thaiding le an thaiding raman umlo US thoi netu sungtel sitlang tun tau Spain ram rauri manin tui aliam cha dawok naka US tral daw van jampol an ram tlun van baw ruaki zuan man asian law nakha Iran thoi buai pisir tlung ding le sayok ngai ding hi chu angam chia lo tia fiang leitlun ram tam huapi US i hu wang atlaniam tin arel thaidingi Tipikel rampol khalkin buai pisir ngai tlung ngai sela maledam khoso anak ding rang chu ma te kan sol so atul ding a si himo tia an thin rip anung kauding leitlun super power ram pi vun eng kek kauding khobin Iran ram hi kan red uak tuk deuh pangmo an song thunga ngai vun bi sela moilau hang kha zetin si tuitum hi atal rero nuk satoding ngai malak ve wal so achun ama in typical rami US alliance pol a khaunak an sahuat nak fiang tuki amu vekin US in amai ram sahuat nak amu fiang keu ti hi a thei ruanga US e arun ba thainak ding chui an tharam mun pi le an jinan suan nak mun pi a kim vela aram mi pi civil mi ri kha ral phoa amang an ram TV sin hitinan puang an rami mun poimo pol chu mi pi polin kut kayon kul thuding apura puri pit neni chil ding tia phuang nu naw jang nem le naw hak chiap lap te khal a ol lo Iran a chawza le thunei tu pol du lawi du phornak to tu pol khal rap thak zaten arak that da ti chu kan thai thlui du phor tu pol arak tha kha mi thong somli rong an kim ding tia anjum Iran san thon thu hrim zau sela asam thak ti rong meni an tha mi nu naw nu masha amini om anglau tukian tha mi buan thiam kum som ko patar salam muhammad le fala kum hleiruk mi te long simi afia salaha ti pol kha Iran chawzai nun ron nak tuar tu langchu de polan si aram mi pi pol mo chutin luar kai toki anek chep le arkhem re rawlaya anma arhoi tulu ban chin le phun sang fa pol an song kwa an fa le pol chu nitlang nak ram lama zalen mak sakin noman chen de dawmen thimnaka US polian tha mi Iran ralboi tum kasam salaimani tunu tlazu US ram Los Angeles copy arak chengi social media milar influencer pakhat asiban Iran rami nu naw pakhat asammal te alang dek dia sile voisom sari le voili rauri thoi remnak an pek re rawlaya US le nitlang nak ram lami an mai fa le an tu le pol chu tlau tlan le sexy hiak in an rakhosamen mitui kan real mi ralboi pai tu nu chu US immigration lam IC in an kai tia tunai te kan thuthanga sok nge tlangwal hlun rauri le arwal people khalin mi bum mang mi tu mo tum le thinlong lam zong mi khau mang tia an phuang US rampi chu setan doi mang pa ti chamriamin an mi pi thinlungi huat nak chi ham kha tu re rau tu Iran roi tu pol hin an tu len fa wal so chu chui setan doi mang pai hena tlong an kai ter an va khosat ter an kuat re rau sa khwanak le nun phung mangi bumok nak le lem chan nak li raksi an ram mi pi thi le thau dok taratin an ma chu American zalen nak adeng kor vor top tiang an liak an tep an chen det dawre ro men Kharnak Phenih a background lam kan von kai ko hla dewi tu bai thil thleng pola vungkir salsala President Donald Trump are hlana Pakistana remdai nak thu kan rel khom thangding tia rel sok atum ta big si lang chu Irani nuclear program za te arhamisi dir phong thlu ase Iran hin tua hin nuclear taram swa thei mai khopi anti fire here hi chami uranium hi pang thong khat laya koli chu lai suakin kan siat so thluding tia arel US kilhim nak lam tlang boy phit hek set khalin Irani tlun van ral kil ven nak i zatek som riat rong le an ral thom mun pi che jungi zatek som ko rong kan siat so sak zawi tui ka chol rel khom nak kan ti chu alang te thil mena si tia ral rin nak pe phai na tong tui ka chol lungkim tlang nak hi malte khal an run nek chi che ta sele kan US chun kan phom pe dinga si tia arel Iran le renovate rul athin thir ziar law a missiles ka so achol chong law Hormuz Tipirek akhar lai thau
churonga tui alangte ka chol lungkim tlang nak ti hi rina tlak lo zet thong ni parha sawi kolral kap le CNF pol ka chol lungkim tlang nak anak neya khan khalai CNF roi tu rak tuan ale nuan run doi so mi dok thangun chung lian khan hi ka chol lungkim tlang nak cha ti tla hi chu e ka chol hau kho rem dai nak asilo nan maya ka thlek ke mati than tlang mi pi pol maya ka bo thlek ni chu achem se khau chuvekin kanin thatukin kol khalsela kolral kapin an pa bal du achun an cha khan hlon laulen thlek ke athai sunisin ama kelte ka ok lala simentia rak relda jang le khole tuitum Iran thubo hin leitlun san thon thua hin khur khwaram kheli arak thupi zia in thaiter na sa tuitum Iran thubo hin Middle East tolsung sahimnak leitlun huap tharam market le USE leitlun ram tam huap pari a hu wang nei nak pol a sezong a thazong in nazetin a ngong thaiding ti mi chu a fiang na sa tuitum boy thok na ki amin kan sal tel riai lo ne tai ral ram thar pakhat rong simi Lebanon Thuhla nai deu le fiang deuin kan bun bi nek pe President Donald Trump be thung chun tuitum Iran thoi alang te kan ka chol nak thu si se kan rem dai rel rem nak ding thu thon jang manan pe paro lo Lebanon thu hi chu thuboi te naw khan pa si tia ol tlong zetin a rel Pakistan Prime Minister chun Lebanon hi tuitum rel rem nak dingi ange tek pakhata si tia alhani Twitter tui X a angan rang khu pule lal ruang chuti doi tong fangi athurami an solok re raw laya atak ram khi Lebanoni mi people chun hel ram te naw thluk raw rin anak tur re raw tuitum Israel in Lebanon aka hi carpet bombing anti Beirut khopi thanglam chu puan pi khu nuai anti natukin abdoma boraw rin si aka not chem chaw mowing the lawn anti lauri vegi khampi kung khattang lawi ri fai thu khopi vut chami chan ter rup ri hi ral ru ki ama dau tu Hezbollah Houthi pol para hin a khe da lo si tu khala hin Beirut khopi thanglam chu wa ur vek raw rin a ur hlo lo US le Iran alang te ka chol anni Khatnak raw ria Lebanon rami Beirut a chun nu naw le naw hak azatelin Israel kutwarin anthi Israel ram thlir moli si zau chun tuitumi US le Iran alang te ka chol lungkim tlang nak an nei mi thil du lo zet ase rem dai nak pi tling ngai rel kho sok ding tla se haisala chu tu nak manin achang na ta zum chun Hezbollah poli an daudan hi hlan lai vek mena sinon lo Commando mi thiam ngai pol mangin flood strategy anti smart taken changwai ronga Israel hin nam te me ni ti chunan nga non law si hi tia kheitlunga hoi thlang tloka si khi a mai kan rel zok zemi USC double standards ti Thuhla khawan zau sal sela American President Donald Trump in Iran ram chu thinglung san hlan lai sana kan doi kir sal ding an ram leilung pi mo kan to lik thlu ding ti raw rin khawa swang US President pakhatin chuti atong ti mi chu leitlu ni chimi ok nak tum big the greatest holocaust aphuang tia arwa thai asile chu nitlak nak ram lam poli media tum a lei chain American ram sungi the Washington Post the Guardian the New York Times tivek leitlun media tum pp polin an tar lang mo Donald Trump an soiselin zungan khi mo ani media pol chu vun red thari sela US ram sung chawi party pi pani el tayo teng asimi liberal democratic pol raw riman ka khat manan on law miswalral hel hlong pa Donald Trump ti zung khi dinga an omzet nan sipai chu aphena nar khipi pok tuan silom American Empire pile media pol mo or polama hoiti control thai thlu tu crony tum pol Epstein class tian ko thomi polin Middle East ram pole asungi cheng tu minung pol khi sumto nak le ram khel thui an man ruwa an thil ri subhuman anti milai rek tlok fanginan mu chun khatlama Israel pol rang khala khi thukham lun san thon thu ape pe sin khi Arab minung pol thokin uile me ti tla cho ne polutuk a chim ra lo thei chim ra lok ding aru nau suak a chak dam kho suwa ti rak heng ring an sifon poisat nei le dim doyok chun ma chemral khasimai Gaza ai Houthi pol anak nuai lai vek thau UNA milai chau vawe ti pol khan andu du tong sela Israel na thak lo
chunakin an tha mi pol kha Hezbollah riam kairal khang pol ti thulu bun thaiding kha poimo chun Israel Prime Minister Netanyahu rangkhala tuitumi mayan mualak lo mi hi ama aswa lo lawa chun ram khel don sang si dir thak a hlo ding ti a thei fiang lutuk American President Donald Trump rangkhala popi mai pok vek a sizawzawi athla lak lo panga chun tarzonga ram khel thu lai athon tu top nak hi fu lau thei nitlak nak ram lam pol tluki democracy le milai chawvaw sun sako ter pol ranga chun tu veki chimi ok tum nak Thuhla genocidal narrative tharak pesimo nguiziari na se raktun hi thilmoi lo zet chu si thilmak zet pakhat chu BBC in Tehran copy Iran rammi pakhat an interview naka US hin Tehran copy hi nan du le nuclear bomb khalin run thaku lilon le nim thlata so nak mun people khal nan du le bomb siat pet thlu chu tui kan chawza kut hnuai nak chun azia thau ding tia arel Iran mi pi polling ngai dan hi vek asithlu ngai keimo mo nitlak naklam media poll hin propaganda an to ha khai an interview mi pa khan lung thiang ten athin lung ngai atong asi mana chuweki tong swak le lungput nei ding khopin media mangin an chia ne the sike moti chu ro tham zeta si khatlam zong taka chun US hin ka chol hi an phut mi laki jiang machin an nga thaya chun adu thlang ngai men thei atela tet ve to thlang chu achal chau tik ding ni rak ngak teng tu Russia China vek le sumto nak le leitluni thunai naklam thu lai India ti vek pol le rampi chang tak takan si putram hin tutum hi ti fu ati oding mo ti fu lawati oding ha o ti ruwa harzet thlang khatlama ka chol le remdai nak thu rel re raw khalsela anaw pa aselo le atupa Israel khi adon thailo kan tiding mo control du law khimin khitikin achang vai thari Israel in tu veki Lebanon an nor kul sunga chun Iran hin Israel hi kuta thak veding ti chu leibeng thel law tlukina fiang lailan takin Iran hin atong sok chia reng hi kan ka chol lungkim tlang nak hin Lebanon a huap law nan ti wal so chun Israel khala huap chena he churonga Israel ka hi athian law nak hi ka thai law lo ati nak tlukasi ka chol kan ti hi thungai ngai te chun tharan thoi New York saldu rongi volleyball leklai chol deal break deal vek khese tuitum Iran USA le Israel dawok nak hi ral thuam lama an nei thinglung khong rau rin an New York kan ti thei asinan ral thuam longi dawok nak asilaw energy and economic war anti thakham le sumto nak lami dawok nak ti clear molin kan bun clear ne ke o US le Iran dawok naki jiang wa thil danglam hoi heroic daw tong suak tin ten leitluni suiman ti al theiman dollar rate sumthleng rate ti pol chu ti suar vekin a changin chang nun naw Asia khomwal pum pi leitlun mi pum tam nak bik mun le Europe khomwal pum moi Middle East city al thairun phur swading mo hi Hormuz Tipirek paltlang lawin an fe thai hrim law leitlun ti al thai za te mun thum thani mun khat deuh thok an ti zawkha tuitum ka chol an rel ding an on loka khan long pi pani lai long mangen fe man Iran yaw kia kevun khar tak chun leitlun pum pin kan buai kan pho he la Israelin Lebanon a kap ti pu mo chu adik kaunan leitlun pum pi tharam rin sanok ton asilaw le hlomok ton nak global energy supply chain pi adu toki a hlet adu chanchani a phi theizia alang ter du nakasi Asia khomwal le Europe lam fe ding long asi wal continent thei himi khomwal pani pi kan torjun leitlun zinan man mo chu dut tia kai vai tor se thau nan hlet kalau phit nan thon rak tho det daw thei pangke ti Saudi Arabia rami ni soi sini tlak lam zen jani fe mi anti al thai pipe pi cho azan zanin puak dar thu Hormuz Tipirek pal phiang sen lavin khi tipi sen lamisin ti al thei kan phur kai chu timi plan B chau baro tum ta nakhal thei loading in Iran hina tua him ramkhel tong fang takin paralyzed strategy among se king changin kan rela sile khatlamara fe khale aiding khatlamara fe khale koi king ding rak bo chia here chang na ding lawi khar ta rok khese Israel ral kap luban pol rawi manin leitlun ti al thai hi Iran hin adu du a control thaiding hi chu achang thailo tia
du lo zet chingi pompi din antong sok thlang President Donald Trump khalin tuitum an bia kok nak dingi atong sok mi raw ri chu hi Hormuz Tipirek karton tu Oman le Iran ram hin ti al thei phur long people ne ni sin sia khon tlang hai seu ati Oman hi uthal vek aziar law khatlama American ral kap mun pi an rama ami khwal la ya akot kapa Iran thoi ra lok ding zong hi chu a rialin a rial tuitum thuwai hin zau mai sala Iran ram hin hi Tipikel ram pol USA aral thom sek nak mun mo chu ka law mia nei law sikho Oman ram hi chu atwa mo law riai khatlamin wain policy anti nu dang riam fa dang riami le nui ka tuan pi theiding mi hlok khlep tlang ve ka fe pi theiding mi karala si nakin karuala si le ka hlok pi theiding ti mi a thei ve kerki tuilan liang long US in akut sungi du to ki rak hum theimi hi Hormuz Tipirek hi Iran hin a control thei panga sia chun jiang tluk ham thatnak anga theiding leitlun sumdon naklam mithiam polian tuak taudana Iran hin hi Hormuz Tipirek sin kumkhata US dollar billion za million thong khat rong alalut theiding te se million thong khat ti kan mithlam thei chia kai mo kandong kolram vanjam man pol karela khan ting hlir ting chuzat tin Myanmar chet khan karele achang thei tokin million trillion quadrillion ti pol hi real ten tau chu ka tum thau science lam ti thang ranga chun 10 power in exponential in kan rel lawli million trillion asikhala quadrillion asikhala thilhar sajang manom lo nan mi pi wang tlang ranga chun avun ruwa le mithlam ngai nak hi awang zet thawi churongi khati rel kha ka si tu US dollar million thong khat kan ti khal hi koram paisa chun trillion ni le point pakhat tlukhrong asi 21 kulhwan khat dunga zero hlei nia scientific symbol chuna oltuk 21 into 10 power 12 kan ti lok mai ting ti thluni million trillion quadrillion tivek pol an viwa hokho an min chu theijiang bangkal sala an number zat kan mithlam thei chong lo chuna san lo churonga ting hlir ting chu zat ti karel kha comment re khada khan nan warlem lawa bangi angai tu hilenan poimo biksi neta trillion million quadrillion tivegan masikan rel lo lau thangning karuat buaina sa Iran hin chui million thong khat chu sia anga ke alien ding ti long asimai lo tuyan boy lan tianga khan Hormuz tireki ti al thei phur man ki US dollar ngel chelipe ka tulasi tua hin Iran hin US dollar in ka du lo China paisa yuan simo Russia paisa ruble simo suin impeteng tengu ti pang sela ti al thei leina ki US dollar long anak man theunak petru dollar ti mi fe phung pi kha atlu se thei US in leitlun pompi sum to naklami ahlia khu theinak economic hegemony pi tlu setting copy rau thei thila sitlat chwek thil thleng pang sala President Donald Trump hin aram pi le aram mi pol nena Iran chu kan nek kan vel nek ki rem dai nak kan nga thei si tia arel ngam kem ral sung son tu chun cho pisir kwan kela si lok hlep nak ham that nak na sajet Iran in nga dai ding sukho leitlun kaw sew a hnuai lam pum pi khal ke ngor theiding tuilan liang luang Israel raktan ring oter tu India khalin tu chun Israel le Iran pari a foreign policy hi arwa thanga zum India rampi tlai chun ti al thailong slon mon thlai chin nak ding rangian tul mi dom phurlu nak ding ranga ki Hormuz Tipirek ki lau thei lovin a hai mi si democracy chalchang ram ti mi min that nak le mi zau moi nak nakin India tluki ram mi pi tam mun re khati thang sau zet mun re khapti ber chep zet chupol mo rangi dam ko so nak le pum chom nak ding rang hi arwat lau thei lau ding Zionism fe phung fe pit Netanyahu le Israeli anral rel tum ta nakin leitlun pompi global depression tlak siat naklama in hnuklut viva wabang ram ni thumten dawoi leitlun pompin zongi laka ngau kangin kan rak vai boy thlu ding chu se a minute kula luan nek zawi hizatin then khatnak kan ti phot mai ke hi an rem dai nak pheni thu athen ni nak chu neta kan run ti swak sal mai ding achem tiang in ngai sakronga kalong oi ngai chin info du saki arak ngai theu tu du dot mi nu le pa ulenaw pol nan za ten mangtha I mu tho chiaw lo